Assalamu alaikum, урматтуу мал чарба көрөрмандары, жалпы YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Ушул экраныңыздарда турган музоолуу уйлар сатылат. Кунаажындар туугандар булар. Жап-жаш, өтө бойлуу, узундугунан да көрүңүздөр. Мынакей. Мындан бөлөк дагы уйлар бар, туугандар. Музоолуу көрүңүздөр, мынакей. Ушундайлардан алам, жакшы уйлардан алам дегендер болсо, мына караңыздар. Ээсин номерин экранга коебуз, баягыдай эле. Чалып, байланышып, соодалашып алсаңыздар болот. Доставкаларды уюштуруп берет, достор, туугандар. Мынакей ушундай болгон уйлар сатууга чыгып жатат. Бүгүн 20 май 2026 жыл, мынакей. Үрптөрү дагы бирдей экен, соскалары. Караңыздар. Анда толук көрүңүздөр, ээси маалымат берет, байланышсаңыздар болот. Мына торпого. Андан кийин мынакей ушул дагы бар. Швиц породасындагы музоосу менен токол. Караңыздар, мынакей ушундай. Көрүңүздөр, мынакей музоосу эмип турган жерлеринен чалып байланышсаңыздар ээси менен. Көрүңүздөр, дагы бар. Мынакей андан кийин ушул. Охо, музоосу сонун болуп ойноп калыптыр. 15 күндүк музоо. Караңыздар. Туголу жоон музоо экен, туугандар. Көрүңүздөр, мынакей. Энеси 15 күн болуптур тууганына. Ушул дагы сатылат. Чекеден көрүңүздөр, тандап алыңыздар. Ушундай швицтер чыкты. Дүңүнө да сүйлөшүңүздөр. Андан кийин мынакей ушул дагы бар, туугандар. Чалыңыздар ээсине. Толук маалымат экранда турат, номер. Соодалашып алсаңыздар болот. Şu taza şüs birinci pınarcında satıldı. Urgaç'ın muzolsu var, 7 aylık muzolsu var. Uydu pınarcının adı Danır Mehmet. 13'ten 15 litre geçen sütü var. Uydu boyu. Pınarcının boyu 1.50'ye yakın. Birinci tut. Soskaları рабочий. Дойкамен да садырат, ручной да садырат. Жош кунарына. Соскалары бар рабочий. Таза швиц. Далі, музосы бар. Детайлы. Bunlar 2 aylık boz. Şu. Bu yeni olan basın 360 bin suratan kişiye kemi var. Ha. Bu 7 aylık. Gindiktü, moşni. Üstüne asimlerinden tuğulgan. Emeğimi üstüne çıkıyorlar. Yeni bu. Koyayım. Uzunluğu da uzun, boyluğu. Şunlar bu. Taza şüz. Can tuğanda 20-22 geçeyim berdi hazır. 2 ay boz. 13-15 litre beri var. Boyu 1.20'dan aşık. 7 aylık top. Şunbalar. Taza şifter. Bazı 360 bin son. Yine falan. Şu taza şif. Bunlar satılan topu. Taza şif. Muzolsu 3 gün, 4 gün oldu tuğanlar. Bugün 4. gün. Muzolsu erkek buna. Toz gazı işteydi. Hazır bir 10 litre, 12 litre de uğuz beri atat. Macın ötesinde. Sağına coş. Lan muzolsu erkek. Fazla şurası.
Buna buz olsun 4 cümle. Erkek. Şimdiki şu iş kalmayın degenler olsa boyu çoğun. 1.40. Buna buz olsun. Birinci tut 4 diş. 4 dişten nem çıkaralım. Bazı Volkswagen bazı 260 bin son. Kim var? Tito Blaska dastavkalarını uyuşturup veririz. Şunlar olsun da oluşuyuz. Bu zor erkek. Getile ver takmam. Şu uydağı satlat. 15 gün oldu tuğanla. Az 20 litre 22 litre süt var. Şu yüz. Toştos gaz işteydi. Sağına coş boyu 1.40. Muzosu искусственный Монбелярд. Aslında olgan Монбелярд var. Erkek. Muzosu. Moşine. Buttары da joğun. Kimdeki malık o izleyip жүргөндөр болсо көрүңүздөр. Мына музоосу эркек. Уйдун 4 соскасы иштейт. Ручной да садырат, аппарат менен да садырат. Уй 4-чү тут. Мына ушундай болгон. Мына каналдары, уйдун запастары. Вообще мощно. Бұл айшыр, таза айшыр. Бойы 1.40 ашық. Шундай болған жоғын молочный үй. Бұл да 4-чү тут болады. 8 айдан ашық, 8,5 ай. Жö болсын, мына желіндеп қалды бұйырса. 25-30 литрге чейин сүт береді жаңы туғандан. Бұл үйдің бағасын 320 мың сом тұрып атам. Музосы менен. Монбелярд искусственный музосы менен. Бұныкына да искусственный Монбелярд салынган. Бунда соскалары, айшырдын соскалары бары рабочий. Өзү токол. Bunun bağısı. Bunun da soskaları tötөтөң иштейт. Bunun bağısı 300 000 kemi var. Жоğunu şu. Жакшы уй. Burada 4-чү тут. Соскалары бары рабочий. Запастары да өтө кең. Uyuşu okşuğun жоğun. Bağısı 300 000 kemi var. Boz. 8,5 ay. Bir 15 gün 20 günde tuğ kılat buyursa.